Zdravo. Sigurno ste već čuli za slučaj pravoslavne crkve u Konjić Polju, koja je nelegalno izgrađena na privatnom posjedu i koja je nakon 20 godina borbe konačno uklonjena neki dan. Čak i Europski sud za ljudska prava naredio da crkva mora biti uklonjena jer je na privatnom posjedu i nisu imali dozvolu da je tu izgrade. Kratko i jasno, slučaj je veoma jednostavan, ali za neke rušenje crkve, rušenje bogomolje je veliki grijeh i napad na srpstvo, na pravoslavlje. Čak toliko da neki funkcioneri u RS-u koji su bliski Dodiku izjavljuju stvari poput neko će platiti u sljedećem ratu za ovo. Znači već se računa na sljedeći rat i već se prijeti da će neko platiti za rušenje ove crkve. I ovo je jedan veliki problem sa Bosnom i Hercegovinom danas. Imamo na vlasti nacionalističke elite, u suštini fašiste, koji koriste svaki slučaj, bilo šta da se desi, on će pokušati iskoristiti to kao neku vrstu propagande. Pokušat će iskoristiti to za promociju svoje fašističke, etnonacionalističke ideologije. Ko će se brinuti o egzistencijalnim problemima kada je srpstvo dovedeno u pitanje? Napadnuto je srpstvo. Borba nikada ne prestaje. Zaboravite na egzistencijalne probleme. Zaboravite na to da nema ni posla, ni plata, ni penzija, ni da je školstvo loše, ni da je zdravstvo loše. Zaboravite na sve to. Borba nikada ne prestaje. Moramo se boriti za naciju. Zavadi pa vladaj. Cijelo vrijeme elite na vlasti koriste bilo kakav incident, stvaran ili izmišljen, samo da bi promovirali ovo, podjelu, strah, mržnju. Jer samo tako mogu da vladaju. I šta reći na sve to? Ne možeš ti ubijediti nekoga da je ta crkva nelegalno sagrađena i da je jedino ispravno da se ona ukloni. Ne možeš ti ljudima objasniti da to nije nikakav atak na srpstvo ili na pravoslavlje. To se radi jednostavno o pravdi i o zakonu. Imamo zakone, ipak. Jedna pobjeda otkrila je mnogo više zla koje tinja ispod površine i samo treba nešto, bilo kakav incident da to opet bukne u veliku vatru. Ne želim biti pesimista, ali nažalost mislim da ima dovoljno ljudi koji su dovoljno ekstremni, dovoljno puni mržnje i dovoljno naoružani da bi opet mogli raditi nešto što su radili 90-ih. I tako i dan danas vladaju sa svojom propagandom. Sve je napad na srpstvo, na hrvatstvo, na bošnjaštvo. Sve je borba. Neprestana borba. Borba nikada ne prestaje. Zato zaboravite na egzistencijalne probleme. Samo se borite. Borite se za novac koji su pokrali od vas. Borite se za vlast korumpiranih elita, nacionalista, fašista. Borite se za njih i umrite za njih. Jer to je jedino što oni od vas traže. Zato im jedino služite. Ne služe oni narodu. Narod služi njih. To u stvari svi znamo. Ali hajde ti nekoj budali objasni šta je pravda, šta je zakon, šta je moral. Budali koja je uvjerena u borbu i koja će dati oba oka i ruku i nogu i život za tu laž o naciji. Fuj!